Nā te kaha mō rika mai o te tūkinotanga o tētahi kōtiro e iwa ōna tau i te uru o Tāmaki Makaurau. Kua whakawāhia he arotake hohonu e pāna ki te tūkino tamariki. He ai kia Mel Smith mā ngai whaimana, kai arahi hoki i te arotake e kōrerotia nei. E tino whakapono ana ia ka whakapakari ake te kāwanatanga i ana hātepe, hei āwhina i ngā tamariki e tūkino hiana. Engari tērā te whakapai a John Tāmihere o Waipareira, mēnā i raro te whānau nei i ngā whakahaere a te kaupapa whānau ora, kua korera wā tūpea e tai te tūkinotanga ki Weriweri. E kore e kitea a kanohi te ahua o tēnei māma. Nāna i tūkino ana tamariki, e rere anō ai ngā whakapai no wai te he. Hei tā te minita toko i te ora, kaua hoki e tuku noeho te whakapai ki runga i te tari toko i te ora. One reason is because the mother was so incredibly devious and manipulative, but still we should be able to get our systems better, our training better, quite frankly, and better things in place that we can identify that kind of behaviour and actually put that protection of that child at the forefront. He te kaumarua ngā umanga atu ki ngā tākuta me ngā tari kāwanatanga e whakapātu ana ki te whānau nei. Engari ko te mutunga ko ngā tamariki kē I whakarapahia. There could have been other help that people could have given me, but nobody did. The adults all started looking at each other, so the focus went on to the mother and her needs and how she was coping and how everything was for her. Whereas in the meantime, we had children, we had kiddies who were growing up, quite frankly, in a life of hell. Hei tā te minita toko I te ora anō, e kore he āhuatanga tūkino tamariki pēnei rawa, I nā kei te hiahia ia I tētahi tirohanga, hei whakatika I tēnei āhuatanga. At some level, they were all involved. They did not identify the extreme danger and abuse that was going on of those children. So, why not? Kua puta I nāenei te whakatūpato a te minita ki ngā mātua katoa o te motu. Kia whai wāhi hoki ai rātau ki tēnei tau patu nui, kia noho ora, kia noho haumaru a tātou tamariki. Roihana Nuri, Te Karere.